इन्वेस्टमेंट अमा तौखिबदुगी रिटर्न असी कमाइना लाके हाइबदुगी कैलकुलेशन मचा अमा येंग अखोइना लेजरिबा पैसा असी इन्वेस्ट तौनबगीदमक कंपनी अफबा माने खल्लिबा कंपनी अदुदा अखोइना थागी यामद्रबदा पैसा खरा थादनबगी अखोइ रेडी तौरे यामद्रबदा था अमदा लुपा लिसिंग अमा थादरेबा लिसिंग अमदुगी सही ओलपो मतमदा अखोइना 20% अमगा थादरेबा हौखिबा इन्वेस्ट अमाउंट दुदा अखोइना तिनसलगा चले अदुग हाइरिबा कंपनी असिना यामना चत्रगसु मागी बिजनेस ना सही अमदा अखोइदा 15% रिटर्न पीरे इन्वेस्ट अमाउंट दुगी अदुरगदी अखोइना हाइरिबा 15% असि यामद्रबदा सही अमगी रिटर्न पीरे चटखिबा असिना अखोइना सही 35 बु लेप्तना अखोइना इन्वेस्ट तौरे इन्वेस्ट तौबा मतमदा पुन्ना कंपाउंडेडली पुन्ना यावरपो टोटल अमाउंट हजि कया तारागे हाबदु चार्ट असिगी फिगर सिदा अखोइना उबा ngangani After 15 years, the UIB among the Opium Puning Minisico is going to see the 2 among the Assisi Sweden Adam from Drobani. Queen is a Tramang Abokiman, the Aquina total invest over the among the 8,64,421. Aduga total Lakada earning Hentareko, earnings in 11,81,564. Aduga Anisipuna Punzalaga, a queen of Pangada Pisase, Matamuna Pangada Pisase, 20,45,900. and 86. Yingbiu video asitigi akhona khangma ngamle adudi akhona thakuni yamdrabasu pesa khara sum tungjangiba sina sahi tranga gi manungda company ro phaba taragadi akhoi ilai laina adum yamna laina pesa lakpa yanabagi lambi am semba ngame habise stock market online class yawning basingna makhada pijariba contact number asida mangal trading academy da contact tobiro